Parlok bro. Haki comment section kilok ki wong. Untuk ubeng ki peli wong ki. Ong ki yang wanga keno obenyo. Ya kilong chua man chua ki yung i. Ya ki wehe ki wasian ki yung i. Hei wi iklam yung Hei tai hayaw musiang. Haka arpaw nyaw turik unu benai. Haka jing yalang namo karali. Wa penman daka FKJGP hei atok waput wasam. Wanga da kok kmat o. Ya ki katu kaningut kinong yalam yung i ki wana chua. Wa wito. Wa he wa emburom nakajaj bru kasi penar ki yung i. Ute to Pastor JJM Nichols Roy. Ho nto iwo bahai wo miat. Wo beny wo keno. Namo wo teipop. Ya ki wahe wasian kilong chua man chua ki yung i. Tang wo miulen. Dap day mestin wo snyau cerai. Dap day mestin wo snyau kia. Wa nejing le kini ki wahe ki wasian ki yung i. I ki peteng ki wakat ni. Dup i umat cibun ba ki jin jinjar lane ketika jingtim kau yewong. Kama tip lang iwaro. Wow ni pastor namo Reverend JJM Nichols Roy. Man sakhiat uklur. Dajaj buru kasih penar yung i. Haki spa snem ko dadep. Dai em yung o. Man sakhiat ke jing kerku. Ya kariu ke jaj buru yung i. O to ute upaya yung kasik sidul. Unong chem. Unong cena. Dia ketika sik sidul. Ke kernit kuan ru. Hagertisen syar yung gori India. Ketika kendon any. Hapok kertisen syar yung gori India. Ko wanra ye miat ye bha. Ye chong sup chong sany. Ki jaj bru rilum. Ki jaj bru kian paj yung gori India. Eyo o kejing yaro. Haga jing ye tok wagani. Kejing start kejing cempang ke yung o. Tangwa hakawiban kaliang dap dajing snyausi hawa chnai district council hapo kenika any kawa chnau penban mye ule u penne open scam ya ka khandau ya ka chiap yo put yo sam hapo united khasi jain hills kamwa ju man nadu ndin thi kulong kuma wat hadu ipor ka sarkar phareng le wato neini daw hawa chnai ke district council hapok ke sik sidil ya ka block 1 ke block 2 ka right nang tung khrwang otip kam ke block 2 wa ke elaka labang nang pelot otip kam ke block 1 da kni jubor ka asam da penhap jubor ya ka cepo united ka charmi kir hills karbi anglom kat ni he thawo penne pensa hapok united khasi jain hills he tipor o kamu MLA kamu ministers yung ka asam chicken tin le msnyaw wa klamo le ne wi perchao yeni jingle yung ka sarkar asam yusar kamwala ong la perchao tenyu yedu yeitai ya katai ka chuki le ne yeitai kerdan minister nei ti daw haduk kini kisni i ki kasi penar ko chong ko sa chpo blok tu mat ika ka jinjar hadu katte kawa arban gajing pakalagi wa he ko sian gi yung i to hey por kajing yele hill states wa he por yo i ye ka state tip i hadin gajing yele ko jurbha kayong gi wa he ko sian gi yung i wa yo yela ka jong ka state ko wa pura kam wa man ki wi wan ki jaj buru hagar India te hadin gadi gajing yele siaw si uong mi kajing ye pia kajing ye pra ha perdi ki arngut kinong yalam gi yung i kite to uba hopping stone lingdo wa uba bring buhay lingdo uni uba bring buhay lingdo bibi lingdo ya to buju wa Captain Williamson sangma pediang kika ketika stop state namo ka state kende ka state kena haka khatso tarik April khat kende spat nyau phau dadam paklaw pediang kika hadin ini mi uba hopping stone lingdo wa wile percha hapok ad hoc committee yongka HSPDP hadin arsnem yongka jingyele duna arsnem yongka jingyele yo no iya ketika state ko pura ka full fledged state katte le kajing pakladang em ko
Neti daw han la yo ika ketika full pleasure state leh klaim uput usam walang kerang hadu kat ni yo ka bangla kun turput yo ka asam kun turput kat wangaj chakani kari wa maya ga yong du no i sibun khandau chia uput usam ki buruyong i chale ben cha peniap kam menuju ye kelamina kapor uniu ba bring buhaling do patan mandep pediang te ka sub state kau klaim uput usam man da khian kari man da khian ka khandau ka chiap ga yong i man druna ka khandau ka chiap ga yong i ong pen banuru small is beautiful ngai chan mi phiu len ni sekabiun ke jing pakala kam ong du tu kau pen thang bai i gijaj buru ko chong ko sa chpo border kam tam blok won house name arhajar le benai Desember em ke refugee yang kilabang nang pelot chaini cha sa sniang hayau sa sniang kat ni utip kemudan sa queen heni por doktor di lepang waman kau chief minister hiar uru heni mandepo heni onguru hadin artiau pasar refugee ki bruyong i onguru di liwan no chikichnong ki thau yong phi upur usam upen bike no smart wa chispa square miles yong ka block 1 upen uin no chpo me khalaya onguru le di liwan u AAP nru churia samen ukho le churia samen usala chitin samen ni phniang penban ki bruyong i de ko ngu dengai mandeliwan nakan ru churiau khu tang ru chi eng lemyo nakan le churiau sala tang le teli lemyo naka chiti ni phniang tang chi jo lemyo upur sam hadu kat nim phu bai kam gini gijing paklai yung gewahe to kiwa miu meling lad ong phiang ngakat wo ong le sekawiwan u chief minister emburom ikat ni u konrad kesang ma haga ANI news ka national news kau pelak ya khatso tarik Oktober Arhajar palsu pila ya pak itu ya cek mana size pi ka heading wong de college chief ministers ne daumi ke pi heni keli ke ni ganong keli yo chief minister yong i kamu kro hap ko po mekhalia mo po asam mon hai tha wong o direct wa kamu kro hap ko po mekhalia e penban ru cibun ki te ki dau wo pentelep wo penkelep ya ke ni ki jing keli ka wa to ong o de wichi du sosan kentin wa kamu kro hap ko po mekhalaya hagawi ne chief minister connects program ko man sport riboy lampa klao haboy rembong kita rik ki benai gesnem emu yo jingtip heini lagi khenro yung i dam border keli gi kamon wan ke blok 1 ke blok 2 heini le nu chief minister yung i ongru ya ka blok 1 blok 2 dedep e chpo karbi anglong asam nadu kesnem chi hajar khendis pak san pawi block 1 and block 2 has been given to Karbi Anglong Assam since 1951 ongru te dekam gini ki kentin ki open ma hadu kate wada gini ki kentin wa gini ki boy Karbi chpo block 1 block 2 yo ki ong yi penaring ipai pendu chief minister yang pi ong wa ka block 1 block 2 dedep e nadu snem chi hajar khendis pak san pawi yu kurman de piu yiki me amlat du like kini ka thau yang pi uwan ka chpo me khalea yo khendau yo sbo yo nia ki buru de ki bidun gejaj buru wa penrem ki buru yang i how ye ki yo pur usam u chief minister yang i kat ni le yu sar psnyau thu yo put yo sam wa kamon ni ka blon blok tu hap ko ne ye daw ka blon blok tu hap ko chepo Karbi Anglong Assam hak je sekian MWE le we wa sarkar Assam ye ti por wa klat jebor wa khliak jebor ya ka ni ka thau yang i claim mi won i pen up persnyau claim da tip klaim da senyau thu klaim da menjur ki bru yong i khasi penar woman ki tre muluk ki tre chnong tre thau ha ka ni ka thau te kam gini jing paklai ngoni ki bru he pen man ko ke jing tim ke jing e ko khro ba ye i pating kat ni nei te daw da kini video ngakan tu ye phi ki he ko sian waro wa chwau le pi won em kam da perkhat ba nto ule video senyau sarong deu senyau he de senyau khro wa pi em pi ka bor lada pakla di khian ki doi ndak ta wari lada pakla di gwe chitiak ka jing ta ko khro ba ya ka pating wo dawan ya kriu ko jaj bru nei bhai ti to man i ko joki to man i ko siar to man i ko sendong i woni kam khnang wa kariu ko jaj bru yong i like ko mat i ki jing e hak pating wo dawan khublei sibun khublei 6000 ngo